o le thlir tu le ngai thatu zong te in zawain sipai le vek ule hei tun lai kan boruak chu a ha thak ngat khop maya Israel le US tangkop chuan in Iran ni kwa chungzet an bom towa an bei towa anin do to ti chuni Mizoram lama ni se assembly session te anga inom viau maya a nam in nei danang chi le leng puiram chungchang buaing kan buaya tun lai chu DRICK le mood station ho la ang main kan buai nuai ani bermai ti chuanin hei Iran conflict hi Alfredian narom posa kanan tar lang le ange Iran conflict chu ani kuana alo ni ta der mai riat sian har Iran hian missile drone engzat nge alada thatriat ani lo an turna hi na sa to tak chu ani an tumber chu ne na chan ni lovin dam kho chu ani ber a soilampo an thei le chu ani hi he indona thu thar le akai noi clear le ila tun din huna US Israel top 2 chu Ukraine Germany Australia Canada UK le France te anni Iran lama China Russia Pakistan Brazil Spain Norway le North Korea te an trang thung ole kan kalthui ma in chief minister special package CM special package a thona singa don theina hi lo mel khriat verole ZPM sarkar chun kumtinin mi har sa mi rethe ezonna turatana bultana tursum nei lo tan poisa sem thina kumina po hian cheng singa a thonin a ezonna tur atana bultana nei lo mi har sa tana sem le dona chu online ni na dil theyani hey number kan tarlana hian WhatsApp in ron bia ron text stop ula ron call ula document kan theta kan siang hian ID card malam thalak Aadhaar card bank passbook ration card le mani thalak ron thon turani ti chuanin online in kan lo boi pui don chawa number a hian ron bianga ZPM sarkar nuaya mihar sa trampuina hi idil ve thei ani dikhanin lamtrang an nei ve ve a engtin nge he in do na hi a to pange a kangkai zelang te hi hriat thiam har tak ani ve to pakhat ani ral thuam nena indona antel ni lovin khovel hriata an thlop lo thu an puang ani Israel chuan Iranian ho oil facilities te po abei telta kan hriat angin Iran hian oil based economy aneya Hezbollah Houthis te po Iranian oil hlalna manzar zo tu tevek anni Israeli media huala tarlan danin Iranian oil teng somthum le oil depots tam tak Israel hian ati chi ani Tehran Mayor Mohammed Motamidian chuan Tehran oil pek sem a khailak thu le he boina hi chin felan tum mek thu a soi Iran chuan oil facility be ani awang hian thil lawm Tehran boruak a chuak ni inan puang boruak thalawa chuak an tina ani mele Tehran chu akang al lua mei khudum zetin na tuam luk mai Fars News Agency tarlan danin IRGC chuan tharuk vel chu Israel le US tangrual hi anin do pui thei ti an puang IDF chuan Isfahan airport an bei thu le F-14 Tomcat fighter tam tak an ti chiat thu an puang ve bok Al Jazeera le Fars News Agency te chuan Iranian Assembly of Experts in Supreme Leader thar an thlan fel to thu le aming ero puan ani lo thu an tar lang IDF chuan Supreme Leader therapia an bitum tur thu an puanga Supreme Leader ni achak omlo lai tak ani ome Indonesia sarkar in thu chu siamin Straits of Hormuz UAE flag tar longka pilani wangin Indonesian mi pathum an bo ati Iranian Red Crescent Society IRCS chuan Iran a chena inle dor building sang kwa zaruk somruk pakwa vel chu ti chiat vek ani to anti Najafabad khopui chu Israel le US in misailin an beiron double tap strike ka mi somni chuang thi in somnga chuang in hlia mantuar Lebanon sarkar tarlan danin Israel in Hezbollah abeina awang khan mi zathum som kwa pali vel an thitoa anjinga somre pathum chu no panganni mi sang kha za somthum vel an hliam bok Israel hian Hezbollah ho ral thom le tom puk tam tak Lebanon chimlama anti chia ani Hezbollah ho khan Israel main battle teng Markava te chu Russian anti-tank missile cornet in anlo chu ve rep tho mai video anti chuak ani Israel a hliam awangin mi sang ni don dam do ina enkol mek anni civil mi som pani thito in som pakhat an bo mek US sipai pasari an thito a hliam an omnual bok
US Israel chuan Iranian sipai sang thum don an thi to thu le Iran in dolong somli pathum an kapil to thu an chu ani o mi sang thum zet nun na han lak chu aturu hem view ani Iran ero chu mi sang khat somli paruk thi angin an reporta IRCS chu mi sang khat zathum somthum pani thi to angin atar langa human right group te chu mi sang khat zani panga vela thi za thi an da thung US chuan a bomber B1 B Lancer B52 Stratofortress le B1 Spirit te man non le atumin alang mek RAF Fairford UK a anron thleng le tanual mai mania US in B1 le B52 amang khan Iranian boruak a rawn realty anem nget kan ti thei ome boruak khima cho man an ni thin wangin UK chuan Iran beinan Diaco Garcia man kha arem ti lo zeta anu arem ti le in defensive atan cho ala ti ram UK hian was Asia lama aircraft carrier pani atir don empty angai tu mek UK hian HMS Prince of Wales deployed to ra di somvel nga thin su ninga chunga pe man turin Royal Navy te thu ape Trump ero ala ti tau dova UK trampuina kan mamolo Indona hian ne na kan chang mek ma se UK ron che tumdan hi kan lo reng nge ati HMS Prince of Wales hian ton singruk sanga vel displacement aneya F-35B stealth fighter som thum paruk apur the anti-submarine helicopter Marine HM2 le achidang po apur nual maya amisona zirin escort vessel 2.8 vel le nuclear mang submarine pakhatin an zui thin UK hian aircraft carrier pani aneya pakhat zok chu HMS Queen Elizabeth ani social media vela Iran chuan leya fighter thona lem apen chopa chu US Israel khana takemoti in an kapti te adara he thili IDF in video in anti chua Iranian mi som pasari ang tak alanga trangin aron chho ani mase independent in US Israel in thona lem an kapti fin fiana umlo chu baka target kap turin radar satellite tracking te man aniya US Israel ral thuma boy thutte ani lo chuan target attack omlo an ka arin omlo pro Iranian propaganda ani email Traman Iran abe na thop le thop lo chungchanga US Senate a Trump thop tu te somnga pathuma tanga somli pasari in anlo chak to ani ninga ni kalta khan House of Representative chuan vote la vele in Trump thop tu te bok chu vote zani som pakwa zani som pani in an chak he hian Trump chu atipor zual chhole mai the US Congress a hian Senate hi upper house ni instead tinten member pani thau aneya an vain member za an lower house si House of Representative ti aniya bihring omza be chanin seat bituk aniya seat zali somthum panga a tuna hian member zali somthum pani an meka seat thum a all kumni Trump ani US le Israel chuan Iran ram chunga special force tirlutin an uranium enriched to sawa chu saka fu angem ti an ngai tu mek ni in the Jerusalem Post chuan a report Iranian regime change si boru ka tanga ti mai thei ani melo Trump po in ground in Carson nei mai angai tu ta ut mek ground in Carson na chuan Iraq le Afghanistan ang khu mule thei kan ni Iranian Supreme National Security Council chuan in do tran tir lama khan American sipai an manual ni in an soileta senkom chuan propaganda mai ani thuan puang tiran mar lama Albor stang bula F-15 fighter Iranin an kapla anga social media vela video darchu fin fiana ala omlo senkom po in hei hi thu diklo ani thu apuang Traman Eastern Mediterranean Sea tura atir mek USS George H.W. Bush aircraft carrier hi US Nimitz class aircraft carrier nung berle som na ani friends po in a aircraft carrier ro pui nuclear mang Charles D. Gowley chu Eastern Mediterranean Sea hian a deploy to ti kan hravek ome eng po ni sela tun buaina hi hei ni khat maya Iran hi an tlomang a ti tam takan oma comments lama te po amaro chu makvedo chu Iran ho hi an tlom mai big lo tlatani tin tlom mai hi an tum big lova he Indona he buaina hian rei tak po a o theya khovela mo oil hi avan pha view mai thei bokani eng po ni sela
he indo na hi atop mai lo ani po in a petrol te diesel te pam lama aizol khopuya lo in chu vut vut hri lo kha atra ome